tugarutse mu makuru agezweho muri iki gitondo aho tugiye kubabwira byinshi bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwibanda cyane ku bitero bya drone byaje kumvikana mu gace ka Baraka, aho ingabo zitari nkeya cyane za M23 zongeye kuhagwa, barenga 350 baje kuhagwa, abandi 26 bose barakomereka. Ibyo ni bimaze kuba none ahangaha tugiye kuba tubigarukaho. Igitero gikomeye cyane cyaturutse aho bita Kisangani, ndetse turi buze kuba tugaruka no ku kindi kiri guturuka i Burundi, ndetse n'ubwato bukomeye cyane buturutse mu kiyaga cya Tanganyika n'ubwato bw'Abatanzania bwaje kuba nabwo buza gukaba kino kiyaga cyose, cyangwa se gufatanya kopanga kino kiyaga cya Tanganyika no kugira ngo barinde ibitero bya M23 ko byazagera hano hiza Karemi ndetse na za Tanganyika mu ntara muri rusange. Tugiye kuza kuba tubyibandaho cyane cyane cyane, tubabwire buri kintu cyose uko kimeze, cyangwa se tubabwire ido nido akantu ku kandi. Muraho neza mwe mwese rero muduteze amatwi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Tubashimira cyane abatwumvira muri za eneo zitandukanye, yaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abatwumvira mu Burundi, mu Kayanza, mu Gitega, Cibitoke ndetse na za Bujumbura n'ahandi hatandukanye, abatwumvira mu Rwanda, Kigali, Musanze, Rubavu, Kurusumo ndetse za Nyagatare, ahandi hatandukanye za Huye, abatwumvira muri Tanzania, hose twizera ko mumeze neza. Kenya, Uganda amatora ararimbanije, namwe mumeze mute? Reka dusuhuze abo muri diaspora, i Burayi, Aziya ndetse no muri za Amerika. Mwese reka dutangira amakuru yacu rero, twizere ko mumeze neza cyane. Twihutire ku gitero cya drone rero kimaze kugabwa, aho drone yivuganya barenga 350, abandi 26 barakomereka. Ni igitero kibereye hano i Baraka. Abatari bake rero ku ruhande rw'umutwe wa 23 bahasize ubuzima. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, ni igitero gikomeye cyane. Izo drone zigera kuri 2, iya mbere yaturutse bita Kisangani icuncumura amakompora mu birindiro by'umutwe wa Intare za Sarambwe, aho rero izi ngabo zaje guhita n'ubundi zitangira kwihuta cyane zihunga, ariko n'ubundi nta wirukanka ngasige umuntu umuri hejuru. Biragoye cyane, nibyo byaje guhita bibaho. Ndetse ubu tuvugana ikindi gitero cyongeye kwituramo, n'ubundi cyongera kwivugana abatari bakeya cyane, n'ubundi aho cyaturutse i Bujumbura. Hano Baraka ni kamwe mu gace n'ubundi rero ko muri teritwari ya za Uvira ndetse sori za Fizi, aho angaha n'ubundi rero ingabo za M23 zagaragaje map yazo zivuga ko zishaka kuza kuba zihaca zijya muri za Karemi za Tanganyika. Bikaba byatumye rero ingabo za Kongo ndetse n'u Burundi zifatirana hakiri kare kugira ngo zize kuba zirandura, zize kuba zishwiragiza uyu mutwe utaramara kwagura amashami yabo, ndetse no kuba bahungira mu bindi bice bitandukanye. Ibi bice rero bya Sud Kivu, umunsi w'ejo nibwo twabigarukagaho tuvuga ko yemwe impuguke za Loni ziri gutangaza ko hashobora kuba hari ingabo z'u Rwanda RDF 7,000, ariko Olivier Nduhungire twabonye ko yabyamaganiye kure cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga ko ibyo bintu bavuga ari ibinyoma byambaye ubusa, yewe ko ari ukubogama gukomeye cyane, ndetse yewe avuga ko ari no gushyigikira yewe uyu mutwe wa FDLR. Ibintu we yakomeje gutangaza ko bitakabaye bikorwa na UN yo kugenda ifata uruhande bene aka kageni. Ingabo z'u Rwanda rero zirabyamagana, abayobozi batandukanye b'u Rwanda nabo bari kubyamagana ku buryo bukomeye cyane. Reka tubabwire ko rero ubwo mu gihe cyose ibitero n'ubundi bigikomeje kuba, hazakomeza kwibazwa n'ubundi rero ese umutwe wa M23 ninde uri inyuma nande, nimba ushobora kubona intwaro, nimba ushobora kugura ibindi bintu bishyashya, ubikura he kandi uhora mu ntambara udakora? Birumvikana rero namwe mwabyibazaho, nawe wabyibazaho, kandi
ni ibintu byumvikana, ni ibintu byumvikana, ariko nanone ntabwo washinja igihugu nta bizibiti bifatika ufite, ariko nanone imitwe y'inyeshyamba kenshi dukunda kubibona ko ikunze kuba ifite ibihugu bikomeye biyiri inyuma, bifite impamvu runaka bishaka gufasha uwo mutwe n'inyungu babona bazakuramo aho ngaho. Ni ibitero rero byazindutse kuri uyu munsi, byabaye no mu ijoro, aho byaraye bigabwa mu bice bitandukanye n'ubundi by'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Sud Kivu. Ingabo z'u Burundi FDN bizongera rero kugaba ibitero bikomeye cyane Kabombo. Ni ingabo z'u Burundi zikomeje kwambukira no ku mupaka wa Kavimvira, aho zongeye kugaba ibitero, ndetse yemwe bamwe mu baturage batuye muri za Cibitoke babonye ndetse baturiye umupaka wa Gatumba nabo babonye nanone izindi ngabo deployment nyinshi cyane zisuka hano muri ibice byo ku mupaka. Abenshi bagira mu bwoba, baravuga ati se noneho bwaba ari u Rwanda rugiye kurasana, bwaba ari u Rwanda rugiye kurasana n'u Burundi byeruye. Bamwe mu baturage rero bikanze, kuko iyo batere n'akajisho hakurya mu Rwanda naho ku mupaka babona ingabo za RDF nazo ziryamiye amajanja zestaye igikoresho karundura. Ibihugu byombi bicungana ku jisho, biri kurebana ayingwe ku buryo bukomeye cyane. Ingabo zo ku mpande zombi rero zihora zicungana, zihora zirebana, nubwo bamwe bajya babirengaho bakavuga ko ngo izi ngabo zishobora kuba zihurira muri Kongo zikarwanirayo. Hari abavuga ko izi ngabo zihurira muri Kongo zigasakiranirayo, ariko ntabwo twe twemeza ko rwose 100% ko u Rwanda ruriyo, nubwo abenshi bagenda babigarukaho, ariko iz'u Burundi zo ziriyo. Ubwo urumva rero koko biramutse ari byo zaba zihurirayo koko zigakubitanirayo, aho kugira ngo zirwanire ku bihugu byazo bwite. Ibi nibyo turi buze kugenda tugarukaho akantu ku kandi. Rero mu kanya kari imbere twibaze se koko intambara y'u Rwanda n'u Burundi ibera muri Kongo? Yabibera muri Kongo aho kugira ngo ibihugu byiteze intambara ku butaka bwazo, cyangwa ni Burundi gusa buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Impamvu ki n'ubundi rero u Burundi bukomeza kohereza ingabo nyinshi cyane? Iyi ntambara bwayigize seriye cyangwa se bwayigize iyabwo cyane kurusha na Kongo yaba ari iyihe? Abantu bose rero bagenda babihuzahuza, bakavuga ko impamvu Burundi buyifataho seriye cyane binaterwa nuko buba bwirinda ko ngo u Rwanda rwabataka biciye ku mipaka isanzwe, ahubwo bakavuga ati tuzarwanira ngaho, kuko Burundi bwo bushinja u Rwanda kuba bushaka kubwataka baciye mu mutwe wa M23. ariyo mpamvu Burundi bukomeza kugenda nabwo buza buri seriye cyane. Iki kibazo rero kinjiyemo n'ingabo zo kwa Samia Suluhu Hassan za Tanzania, aho ku munsi w'ejo zazanye amato agera kuri 3 akomeye cyane. Twarabibonye ndetse tubibonesha amaso yacu. Ikiyaga cya Tanganyika kirimo amato Kabombo, amato rutura, ndetse na bimwe mu bitwaro byikoreye izindi ntwaro karundura. Yewe twarabyiboneye ibi byose, turaza kubigaruka rero. Ariko ku ruhande rwa M23 bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko agahu gagiye gura n'umunyutsi ndetse ubuheri bihuye n'umushimyi. Turaza kuba tubigarukaho. Twizere ko ibintu bikomeje kugendekera neza utari mu burasirazuba bwa Kongo, kuko hano birakomeye cyane. Abaturage benshi rero bari guhunga bitewe n'intambara ziri kuba za hato na hato. Turagaruka mu kanya tubabwira byinshi bitandukanye. Reka tubifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe. Ciao ciao.